tada je prikupljeno 4 vreće zlata. 4 vreće zlata i vidio sam da će to završiti u privatne džepove, a da neće ni doprijeti do Bosne, a ne da se podijeli borcima. I onda najviše sam se razočarao. Kada su utovarali vreće u zlatu, kada su utovarali u kombi te zlatne vreće, po dvojica su držali jednu vreću. Ali da Hanuma je nešto govorila ovim ljudima i čuo sam da je rekla ovu vreću za Bakira. Ja sam se oko sebe okrenuo. Ali je bio dobar čovjek. Neki pričaju ovo, Lažu sve za njega, jel? Dobar čovjek. Dobar. A ja sam to dao, izjavu najviše, to je kriv Radon je kriv, sve za to. Jer, slušaj, ja sad živim na Iliđi stan, imam jednu garsonjeru. Dole sam radio Gesto gimnaziju. I onda dole sam, kad sam radio, dole sam i kupio garsonjeru, da mi je blizu posla i tako to. Evo sad sam ja s Iliđe, prije pola sata, 30 sat vremena. I dole kad sam radio, dole kad sam tek došao, nisam dobro poznao Iliđu. I sjedio sam u onoj kafane oko Znance, i ona kafana, mala aleja. I jedno jutro došao na kafu, a ima jedan konobar, Čupo smo ga zvali. Mi se šalili i tako to, Kad kaže, otkud ti, kaže, Drošare, kaže, s ovim Izetbegovićima, kaže, tamo u Turčku, kaže, bio sam. Pa kaže, evo te ovdje u novinama. Koje novine? Kaže, ja na naslovnoj strani, Halida i onaj Turčin što je bio, Mustafa Memić. Na naslovnoj strani, a gore naslov, kaže, to su ti koji su pljačkali narodni novac. Naslov u novinama. Evo ti pitaju novinari. To su ti koji su pljačkali narodni novac. Ja nisam mogao na Iliđu izaći, jer nisu jebali očima. Lopov. I onda sam ja iz hira malo to rekao. Ja čisto sumnjam da je to otišlo za Bakira. Sumnjam. Jer ja Halidu znam i moja žena zna, mi smo sedjeli nekoliko puta sa njom, u Turskoj. To je to, a nije to istina. Nije istina da je ona to lično mislila da tu vreću za Bakira. Ma još. Tu sam ja malo ja krivim sebe. Ja sam tu malo predsjedan. Ja to krivim sebe. Ja neću da pričam ono što nije. A je li moguće da je on bio lopov i njegova supruga? Jo. Jel se bojiš iskreno da možda to kažeš javno, da to demantiraš? Mogu da demantiram. Da kažeš ono nije bila istina? Ja.